Nongeye kubasuhuza mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV. Ndizera yuko mukomeje kugenda mumera neza mu bice bitandukanye hirya no hino. Numwanya tubagezaho inkuru ziba zigezweho kuri iyi saha. Ndibuze kureka ku nkuru ikomeje kuvugwa cyane kuri iyi saha, aho muri Nyamirambo indaya yakamejeje ubwo yafatirwaga ku gitanda n'umugabo w'abandi. Uribuze kumva byinshi cyane kuri iyi nkuru. Naho mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga abana b'abakobwa bafatiwe mu maguru y'abafundi n'abayedi. Uribuze kumva byinshi cyane kuri iyi nkuru ndetse n'izindi nkuru, aho ndibuze kugaruka ku mugabo umaze gufatwa nyuma y'uko yashakishwaga hano mu Rwanda, ndetse n'izindi nkuru zose ni mu kanya. Reka mere kuri iyi nkuru yo mu karere ka Gatsibo. Umugabo yagiye kwaka serivisi ku kagari atabwa muri yombi. Umugabo ufite imyaka 49 wo mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo yagiye gusaba serivisi mu kagari ahita atabwa muri yombi, akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 akamutera inda. Uyu mugabo usanzwe utuye mu mudugudu wa Bishenyi mu kagari kagakomeye mu murenge wa Kiziguro yari umwe mu bamaze igihe kinini bashakishwa muri gahunda yo guhiga abagabo basambanyije abangavu bakanabatera inda ariko bagatoroka. Ku masaha y'umugoroba kuri uyu wa kane nibwo uyu mugabo yagiye gusaba serivisi ku buyobozi bw'ibanze bw'akagari kagakomeye yihinduranyije akeka ko batari bumumenye, ariko hageze atabwa muri yombi. Gitifu yasobanuye ko uwo mugabo yateye inda umukobwa w'imyaka 15 ahita aburirwa irengero, ariko ku bufatanye n'abaturage akomeza gushakishwa kimwe n'abandi. Yavuze ko abantu bakuru batera abana inda leta itazigera ihagarara mu kubashakisha no kubaryoza iki cyaha baba bakoze. Ati abubahuka abangavu bakabatera inda nabasaba kubireka kuko leta ntizigera ibaha agahenge rwose, tuzakomeza kubakurikirana tubahane kuko bangiza ejo hazaza h'umwana. Kuri ubu uyu mugabo yahise ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha rukorera muri sitasiyo ya Kiramuruzi kugira ngo hakorwe iperereza, nibasanga ari byo ashyikirizwa urukiko. Naho mu yandi makuru tugarutse hano mu mujyi wa Kigali Nyamirambo indaya yakamejeje ubwo yafatirwaga ku gitanda n'umugabo w'abandi. Indaya yitwa Benita iba mu kagari ka Kivugiza umurenge wa Nyamirambo w'akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa 29 Mata mwaka 2021 yakamejeje ubwo yafatwaga iryamanye n'umugabo w'undi mugore. Nk'uko tubikesha kimwe mu bitangazamakuru bikorera hano mu Rwanda, byabaye mu gitondo cy'uwo munsi ubwo umugore yasangaga uyu mugabo we witwa Kabanda aryamanye na Benita. Hashize akanya maze gufatirwa mu cyuho na Kabanda, Benita yagize ati umugore niwe uje arakomanga asanga nyine meze neza, nanjye ndamukingurira ndamubwira nti fata karibu umugabo wawe turi kumwe. Benita wiyemera ko ari indaya ikiri ingaragu yakomeje abwira umunyamakuru ko agomba guha serivisi abagabo batitabwaho n'abagore babo. Ati ntabwo umugabo yansaba serivisi yo kumuha iby'umugore we atamuhaye ngo nanirwe kubimuha. Umugabo ntabwo azankunda azanye amadolari ngo ndeke kumwakira, nzamwakira ahubwo ninamunyarira neza mite mukwamana. Iyi ndaya yongeye igira iti kubimuha ndabimuha nkamunyarira neza kandi akishima. Umunyamakuru amusabye kumuhamiriza niba koko ari indaya, Benita wari wambaye kora yamusubije ati nyine ndatwika tu, abagabo b'abandi narabamaze ariko ntabwo ubibona. Ese ntabwo ubibona uko nsa? Yabajijwe umubare w'abagabo b'abandi yaba yaramaze gutwara nk'uko abivuga, asubiza ati ego ko mana yanjye, ubwo se nababara ni nk'ijana. Umugore nawe yaganiriye n'umunyamakuru amubwira ko hari ibimenyetso byamwerekaga ko Kabanda yamucaga inyuma, cyane ko akenshi atararaga mu rugo ariko akaba atari yakamufatiye mu cyuho. Kuri ubu ngo arashaka ko umugabo we agumana na Benita niba ari we ushoboye kumwitaho, bimwe bizwi nko gutanga keya. Ati
niba mushaka kandi akaba ashoboye kumuha keya namugumane, nanjye ntabwo mushaka kuko iyo umuntu atagushaka nawe ntuba umushaka, icyo nshaka ni divorce. Yakomeje avuga uburyo yafatiye mu cyuho umugabo bamaze imyaka 10 bashakanye, ati nahamwisangiye namufashe, naje ndakinguza inda irambwira ngo umugabo wawe arahari, ariko arabanza anyishyure, hari amafaranga yansigayemo, arakingura aramunyereka nsanga niwe. Bivugwa ko Kabanda yari yemereye Benita kumwishyura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 10, ariko akaba yamwishyuye 5 gusa, amusezeranya ko asigaye ayamuha mu gitondo. Ikaba ariyo mpamvu yatumye amugumana. Niyo Twizera Sosthene uyoboye Isibo yafatiwemo Benita na Kabanda yavuze ko ubwo uyu mugore yabasangaga muri iyi nzu yarwanye n'umugabo gusa ngo batabaye ntawe urahasiga ubuzima, umugabo ahita ava aho ngaho ariruka. Niyo Twizera kandi yavuze ko Kabanda yisobanuye ko ataryamanye n'iyi ndaya ahubwo yamucumbikiye ngo bikaba byatewe n'uko yatashye umugore akanga kumukingurira. Naho mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga, abana b'abakobwa bafatiwe mu maguru y'abafundi n'abayedi. Biteye impungenge gusanga abana b'abakobwa b'abanyeshuri bari mu myaka itarenze 15 mu maguru y'abafundi n'abayedi, bitaruye abandi ubona ko iby'amasomo ntacyo babwiye. Hari muri GS Ruyumbu umurenge wa Nyamiyaga kuri uyu wa 29 Mata umwaka wa 2021 ku masaha ya nyuma ya saa 6. Hari ku isaa 8 ziburi iminota itarenga 12 ubwo umunyamakuru wa kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda yari mu kazi mu gace k'Amayaga, ageze mu murenge wa Nyamiyaga asanga abana b'abakobwa rwagati mu bafundi n'abayedi bicaye hafi y'ahakorerwa ubwubatsi iruhande rw'ikigo cy'amashuri cya GS Ruyumba. Nta n'umwe mu barezi witaye kuri aba bangavu, bari batwawe ku buryo bamwe no guhaguruka aho bari byari ikibazo. Nyuma yo kubona ko ntacyo bamwe bibabwiye kuva rwagati muri aba bafundi n'abayedi, umunyamakuru yasubiye inyuma agana mu kigo, ahamagara umwe mu barimu yabonaga hafi amubaza iby'abo bana b'abakobwa n'abafundi n'abayede. Mwarimu kugira icyo avuga kuri iyi myitwarire y'amakenga y'aba bana yagize ati erega baratunaniye. Ubwo umunyamakuru na mwarimukazi berekezaga aho aba bana b'abakobwa n'abafundi bari bicaye, bamwe barirutse abandi bahasigaye bashatse kugenda. Mwarimu abasaba kugana ahari, atangira kubandika ababaza imyirondoro. Umwe mu babyeyi bari hafi aho wavuganye n'umunyamakuru yagize ati erega ni kuriya bitangira, ejo ugasanga umwana atahanye imuhira inda n'ibindi birwara. Biriya ni uburumba ariko ni no kutagira gikurikirana ku ishuri. Akomeza avuga ko umwana nk'uwo yisanga muri aba basore n'abagabo banamurusha kure imyaka, ari uko barushaho kumushukisha byinshi bimukururira kubegera, bityo no kumujyana mu byo ashaka bikaborohera. Naho mu yandi makuru reka tujye mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania, Perezida Samia Suluhu yatowe 100% kuyobora ishyaka CCM. Umwanya w'umukuru w'iri shyaka nta muntu wari uwuriho kuva John Magufuli yatabaruka mu kwezi kwa gatatu. Benshi barindiriye kubona impinduka Madamu Suluhu Samia azazana mu butegetsi no muri iri shyaka ryashinzwe mu mwaka w'1977 kandi ryagumye ku butegetsi kuva icyo gihe. Gusa ntabwo byitezwe ko hari byinshi azahindura muri politiki ya CCM ugereranyije n'uwo asimbuye. Ubu byitezwe ko Perezida Suluhu ashobora guhindura bamwe mu bakuriye intara Regional Commissioner n'uturere. Inzobere kuri politiki ya Tanzania zivuga ko ashobora guhindura abayobozi bamwe na bamwe kugira ngo bimufashe kugera ku migambi ye, ariko politiki ngari ya CCM atayinyeganyeje. Suluhu nawe yari asanzwe ari umwe mu bagize inama nkuru y'ubutegetsi ya CCM, azwi nk'umuntu wumva impande zifite ibitekerezo bitandukanye. Ibyo yabigaragaje ubwo yari akuriye komite y'inteko ishinga amategeko yigaga ku guhindura itegeko nshinga rya Tanzania. Ubushakashatsi butandukanye muri Tanzania bwerekana ko ashyigikiwe cyane n'abagore muri iki gihugu, kimwe mu bishobora kumufasha kuzagera ku ntego ze. Naho inkuru ikomeje kugarukwaho hirya no hino ku isi ni inkuru igaruka ku cyorezo cya COVID-19.
Polisi y'umurwa mukuru w'Ubuhinde Delhi yasabye abategetsi baho kongera ahantu ho gutwikira imirambo y'abishwe na COVID-19. Inkubiri ya kabiri ya coronavirus ikomereye ibice bimwe by'Ubuhinde aho ibitaro ahantu hashyirwa abapfuye n'aho batwikira imirambo crematoriums byarengewe. Umubare wose w'abanduye COVID mu Buhinde warenze miliyoni 18. Ubwejo kuwa kane habaruwe abashya 386,452 banduye, umubare munini cyane wigeze uboneka ku munsi muri iki gihugu. Abamaze gupfa nabo biyongereho abantu 3,500 bapfuye ejo kuwa kane, harimo abideri bonyine hahise hagira umubare munini w'abapfuye ku munsi umwe hafi 400. Umwuka wa oxygene n'ibitanda mu bitaro bikomeje kuba bike cyane, abantu bakomeje gutakamba ku mbuga nkoranyambaga ngo bafashwe. Umwe mu bapolisi mu murwa wa Delhi yavuze ko abantu bari kujya gutwikira imirambo y'ababo muri crematorium zitagenewe abishwe na COVID. Yagize ati niyo mpamvu dusaba ngo hongerwe izindi crematoriums nk'uko yabitangarije NDTV. Kunenga uko guverinoma y'Ubuhinde yitwaye muri iki kibazo biri kwiyongera cyane ku kuba yaremeye ko habaho kwiyamamaza mu matora n'ibikorane binini by'abasenga, ariko Minisiteri y'Ubuzima kuwa kane yarengeye guverinoma ivuga ko ibipimo by'abapfa mu Buhinde ari bito cyane ku isi kandi oxygene iri gutangwa bihagije. Vardhan yabwiye ibiro ntaramakuru ko oxygene ubu iri kuva ahantu henshi harimo no mu mahanga, ndetse bari gutegura n'uburyo bwo kuyihunika. Inkunga y'ibikoresho ivuye muri Amerika ubu yageze mu Buhinde, irimo ibikoresho bigera hafi kuri miliyoni 1 byo gupima COVID mu buryo bwihuse n'udupfukamunwa 100,000 two mu bwoko bwa N95. Ndabashimiye mwese twabanye mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka kuri Bwiza TV. Nawe utarakanda kuri subscribe y'uno mwanya kugira ngo kande subscribe, tuke tubana mu nkuru zose ziba zigezweho hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Mugire ibihe byiza.